Ассалому алейкум, мен хат келіп баршасыр. Ашық кезінде өтіп баршы. Шар енді білмейдер. Тосын танысыдың ағайын миллион тек. Ойнамашы. Еба достар, картон жатып барады. Что ойнашь? Что ойнашь, бля, Бля, из Томасе. Давай. Тоқса, давай, видишь? Короче, пранк болатын бля. Пранк деймін. Bir минутта созылы, ё-моё. Видеоны ең бастатырмын. Бля. Точно мынау. Еба, короче, пранк дейсің. Мана тырнағымақты еще тыңдап үйренмей қалыпты. Блядь. Ең пранк что-то не өтпей қалды. Короче, мен видеоны сала салам, енді баса жоқ. Мен стримін өтіп салып тұршы. Стримін өтіп өткенім. Енді де қолымыз болсын деген көп болсындар. Друзья, лица, по-моему, дискордтан нең деп аласың. Ең вообще как вызги давайшы. Негін қарап алыңдаршы, негін қарап алыңдаршы. Давайте, достар, ана жазылып, подписка жасап кетіп, ана жазылып, осы видеоға лайк басып кетіп давайте. Давайте 200 мың, кішкене атышуын жеткізсек, 200 мыңға. Сатан күтіп жаңа короче. Только вообще давайте кетіп. Не, достар, тыныш, подписка, тыныш. Неге отсың, білеш? Бағананы жылап, білеш. Үйіншіпті қатысып, не қосың, білеш, Үйініп қатысып, білеш. Еба, достар, давай, еба. Дальше микрофон қазір өшіп кеткен, еба. Бля, тупо ранга тұрып, ё-моё, аура деген ош. Мал деген ош, бля, ранга тұрып деген білмейді да болды. Өзің, бля, жылап, үйтіп, бля. Қатысып, ойнап тұрғын, мен тауып. Mesela tabii ki Instagram mesela жылап, аңырап, ренжіп, шығып, кіріп немен ойнап, адам нервына тиіп, ана жатып ойнаватыр, ана сөйтіп болса, сен өтірік отырса, үшінші раундта просто даяқ қойды, деп айта алмаймын енді. Просто мен қарауыш раундта. Еба. Достар, маған, короче, мен микрофон қазір өшіп қалдым. Еба, пранк жазып қалдым, что-то. Я сразу видео машину смотрел, микрофон қылсам. Тихо, видео тұрады. Что микрофон еще видите? Ебать, срама, короче, пранги білмейді, ебать. Так, короче, пранги білмейді, ебать, тихо.
Пойти до транскрипта микрофона запустить. Брат, скаралпес, блядь, заебал, вам калдыройши, бір сағат калдырыш. Так, подпишите микрофон. Все. Ебать, она. А вы мало скраб поживете, подпишите. Если видео нас давайте лайк, поставьте. Блин, пранк, не очень сложно. Давайте кипятас. Пранк, подпишите микрофон на трансляцию. Ебать, микрофон кускату вообще Еба, микрофон кускату тупой. Лучше микрофон, тарик принц. Чувство микрофон сюда. Ебать, тупая луза. Маскарова, не знаю, ебать. Ебать, микрофон очень много оказывается. Зато нам такое снимает дни. Короче, не досадим. И сейчас микрофон. Да, она бухта трима, подстревать. Когда пранк буду тут. И вы, бля, бегу запомнил. Все, короче, на вы могли посмотреть. А вот это совсем. Еба. Просто старый экран, нормально не знаю, что там микрофон. Ебать. А микрофон что-то все хороший, хоть не лучше. Все, ладно, как ты делаешь? Короче, как ты сказал, махтана привезли. Ой, ладно, не буду говорить, да? Подписчика не крылья, там скорее не транспорт.
Ал енді қазір дискордқа кіреміз, осылай кіреміз қазір кіріңдер. Кір. Памятім әлі білмейді, ё-моё, давайте қазір дискордқа кір деп кейін, дискордқа кір деген сен қазір памятім айтамыз, ебать. Сонымен де использовать болады, shift. Дискордқа кір деп кірді. Менің серверіме кірді. Прикинь, задание берген жоқ, ол үшеуі де платине алса. Ала, берген жоқ, вань. Слак, ё-моё. Кажется, что вы памятим, ебать, білмейді, әлі білмейді деп. Яна қашан кетті менің серверіме. Кісі ё-моё, дискордқа кісі ё-моё, все равно памятим не. Алло. Что там? Не, вот Франкфурт. Франкфурт білесің ба? Йо, сәлем. Сәлем бет дей жүр ютубқа. Мен сәлем бермеймін олар маған сәлем береді. Давай берсейді, ай сәлем бет берсейді. Ебасың ба? Дауысым естілмеді ма не жаңа мен микрофон қосып қалған ғой, ебать. Еще сөйлеп отырмын ғой, еба. Правильно екенін білмейді, анау мынау деп короче. Ой, бля. Шкут, ну? Достар, мен... Асик, короче, давай. Как видео аяқталды менде. Короче, Франкфурт. Я на Франкфурт, короче, исполнял. Все, она выжигла просто мир. И Франк не очень что бы шахпат. Давайте, кажется. Че ночь? Ключ, каскрем, ключ. Достар, вот, бац нахуй. Я андертан микрофон қосып қалдым. Сол кезде мені давайте ана жазып